grad koji obiđete u 1 sat. Došli. I naravno ništa ne može bez jutarnje panike jer smo kasili na aerodrom i onda smo sletjeli na potpuno krivi aerodrom, odnosno znajući da slijećemo na krivi aerodrom, ljudi moji, to je kao hangar neki, kao za konje, ni žive duše. Sat i po vremena nam je trebalo do Melbourna, jedan od luđih gradova Australije. Kažu da je europski štih, ali ljudi moji, meni je u tom momentu kad sam došao u Melbourne zafalio Sydney. Ovdje policija intervenira na svakog pijanog nadrogiranog čovjeka. Za ovaj grad kažu, ako čudno izgleda, idi baš tamo jer je super. Nama je se potrefilo odlično vrijeme i onda smo ga iskoristili cijeli dan vani. Bili smo u parku i tu nas je opizdilo sunce. Pogledajte vi ovo zelenilo, ljudi moji, koliko je to lijepo. Podsjeća me kao na Central Park, zaista. I da, Melbourne je pun nebodera, pa nemojte preskočiti popiti piće ili kavu na jednom od njih. I dan smo završili u jednom azijskom restoranu jer nas je opizdilo sunce. Znam, još uvijek nisam naučio jesti sa štapovima, šta da radim.